17. Kosar 2018. Gospodo ljeto. Četvrtok, kako svake godine od četvrtok, pa je Sveti Spas 40. dina, kako je posle hristijanski praznik. Vaskrsenje. Svata prekrasna obavljena na plemi iz divotnih odzema. Sveti Spas. Tamo je vrteška, na visoki od vrh, na Baba planina, na južni odel 2000 metri. A Sveti Spas je crkva izgradena najvisoka nadmorska visočina u Makedoniji. Kako svaka godina, tako je se skrećuvamo od čest na Sveti Spas. Novi. Prekrasno. Harmonija, mir sa prirodom. Trgnemo na lovište do vzduha. Te kukite slušaju lajnjata na kućinjata koji me pozdravio. Sve pozdravio. Atakata sposobnijet Sveti Spas.